Ka Voice of the People's Party hakajing alam uba Dani Langsdi Finance Secretary kala therting e bor panya district ka East Khasi Hills na marka jing tmu ban khanglat ya ka kong bindas im ka bawan syong yakhi dak basya tngan ban dawa na ka sarkar ban penbhai ka surok na nongpo umnen sa Sonapur haka Henry tarik ujilliu arja arpusaw habakran sikilat pathai kubor hakajing wan Ayman CM ya ka kong bindas na kalyang uba Dani uloong ru bakani kalong kami kawan marway badak ba jai bat kadai ka hok jong unu no riu pat ba ban yakhi bandawa ya ka hok bagi day ban yo na ka bantau pajba ulaong banaka liang ka office Deputy Commissioner East Khasi Hills District ka klampat ay ya ka jubab ya ka daw jong jingbom ay jingbit ya ka tega longkme ban syong shat tngan ha ka tega jaka bola ka dawru kat kum ka article 191 EB ka Constitution jongkari India kala krenshai ba an sha bet ya kinu gi bami ban yakhi da ka ba jai klam da pendon kam da kinu gi tiar pen mensaw Johan nakaliang jong ka VPP nakariway na inokit kam jong ka State Executive Committee tingiran lang ni bagi para members ni tigira la ka jong unit nila iwan na dumene ban kersan ya itong ka jing dawa jong i ban snai ko surok or sanjiteng mene lawan magistrate na ban yakren badi nakaliang jong UC ukemsha ban insong ni ban protest nila kali na magistrate nakadaw ayu on what grounds they hamla ban jubab tenadu menne hadu mentala nyo la jan nyo steng du 41 ai su bagian batai ge kadau ba kimsa ai te koi ka kubor gi ko bagian hak sa sarkar to BC si magistrate tolong ba ini kong iwan ban protest peacefully the hak Constitution of India po ka article 19 1 AB kasa yano ru ban protest peacefully kremra kanu ki atiar kejing kali kalau beli imsa ini tentang marway bainwan ban protes ya kata hop kejing dawa nya opat ba kumu kejing itu ngantrai nadu mene ki press ki lakawa ba kata surok kasniu la khatsan stem mata pa su ban ya keren ni keju ngantrai pelayo na kiwi ki seng ni kong ru pelayo snau te kejing kali ka kawai ba kami hanga kalong ba la khatsan stem kala ya klem snai ka surok nrai dang menta katok anisngi ngantrai borok ngitip baka khang ngati surok MES ba ka surok gora lain ketu ke surok dari surok ke bosor maka surok ke barang pha nari kisna ki benhe ya ketu ke surok nakadaw ayu ngamla banget tip kumjuru ke surok goror lain hoj ke sniu ngi bisi ja denti nang tu man lakasi ke sniu ketu nari bahkan sniu kat kumba ka longsa umden dengan prai bukan sniu kedu kata ba ki kali ru ki hablan natang ki kali 4 wheel ni tang ki kali Mahindra kumba itu ini ikong tapi sekali sarkar kolong sei kata ka priority ke jongki ban pej priority kalong bahap benpej mentala na ikopiog ikong ba don na iway ni long kami kunsi ru kung sistem ulat to oxygen mask pa lada ja ai po kalenti singkin mano ban kit kli ya kata jing im jong itai khulung de hagisi ki banwan lada ja kanu jing susi mano ban kit kli kan kit kli sarkar ta ka jing kli bingi ko abagin bu mano ban kit kli ya kata katkung jing batha jing ikong iong kadang jan ban kit na ikong piong tu kecaka na marman sa asam tanglay kilometer katarog haban suba taga sarkar ka perkhat kumno ngakwa ban kali ngakwa ban bu kajing kali kaniru ya health minister pada in charge buat kumju yo PWD roads minister kumno pia perkhat ban le ya kania ka kam kepala lakat san snem kalayat Ladon haka ruling katu kanis nem te kumno ki klemi i kata ka surok kepala sniu kepala jot rathai do kata Tingi ko apun pa kata ka message kamtam gini ya ka sarkar kamtam yo PWD minister berkumjuru ya health minister ba inpect ya kata ba hapo ka dispensary kemudian hapo umden kumagajing mata jo ikong ba kinong tray umdon yang bonsin kinong tray ro kimdon mo yo kiduna kinong tray te he kata kaya kata ka upgradation jo kata ka health status jo ngi bang iyo mata ka live reality ground report na ground zero kung bagi ong mo tin pare iyo ni kong maumdon kung kita kinong tray gijing kali kalong sa kasarkar what's going an appeal bang sa sisin ya UDC ba iday bensya ay kong ban protest under article 19(1)(a) ka B kita hi ko bagin pa kata kubor sa kalyang jo kasarkar wa kumju sa district administration Habatin pej bahagi kishab kashab plus F ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya